to be a person who can stand and believe in myself. Ndukaru muone mundu. Ndukasabio ni mundu. Ndukero ciugo cia Kenya raro ni mundu. Lazima uwe jasiri. No nginya ndome guku maige roho waguo yathi. Andu amwe guku meguo ya uromumakia. Ona mufuto wothe ni waihoga. Amuria niki ni thigina na thifiti. Ido ne amatuire. Guo ya woga. Courageous people are the people who will own this world. Atuaria me usaba ni omeka maundu the no mukarigwo atuaya meka maundu atia. I was so glad guthoma rugano rwa Donald Trump. Donald Trump aratwikire president wa America ena cia igoti. All your augire terere. I am courageous to face what is ahead of me. Bwana Yesu atukuzwe. I am courageous to face what is ahead of me. And never worry in this world. Kana gutwika bold kururia. Kuna ndume ukweherera. Mundu agiocaba andu mamwehagirira. God will always replace people that are of the same feather with you. Bwana Yesu atukuzwe. Ngai no nginya kurehere andu makuhana maundu-ini. Tiga gwitigira gukinyukia makinya. Nigetha ndukeherere aria meherere bakinyukia makinya ukora andu mehereire aria angi muthiani. Andu me ucamba ona mahenya-ini ma marathon uria ukana bemwe na uria ukana baigire as far as your boldness can take you. Bwana Yesu atukuzwe. Just go as far as your boldness can tell you. Agirimera mundu ndungihota we gutiri kundu ngithie we kwaja kwanyu tutiri tuna mundu uthiete kuraihu reke ngwire we thie kuraya undu utakaigua ringi makiani. Go far that you cannot hear them anymore. Bwana Yesu atukuzwe. Enda mbali vile huwezi sikia sauti yao tena. Kwako vile tunaona watoto wote wanashikanga 200 marks. Hakuna mtoto wa 150 marks anaweza make it in life. Guy tadio kola ndo mena ma factory ne atu na madikite graduates nizo cimekagira mathabu we ndo iginya wikira signature ahura kirore ahutithagia rangi agekira ceki iguru ndo iginya kunyita karamu. And they are billionaires just because they are courageous enough to begin. Tiga mo kidifaina mundu ndiuga na kiuru no korodo athomire tiga kwimena tiga kwinyana tiga kwihuthia. Just begin somewhere. Weka uoga chini uanze mahali. Bwana Yesu atukuzwe. Weka uoga uanze mahali. And now in the lives of Gideon, Mungu ameinua Gideon na akamwambia sasa Gideon, wewe ndio nataka uende katika vita na lazima ushinde. Tagomaje roho? Judges chapter 7 verse 4. Kana nage koyo atirereri bururi. Mugwajainya. Mwathani agicoka akira Gideon atiri. Wona andu magikwehera maica-ini maku ni ngiriria. Wona andu makehera mutura-ini waku ni andu aria. Wona andu matirenda urata waku ringi ni andu aria ngiri. Wona andu a family matirakwariria ni andu aria ngiri. Twendi oma ohoro ni atiriri ona mainuka no kuritigara aria mukarikia nao bara. Ona mainuka no kuritigara aria mugoka no hotani. That is the happiness of it. Ona mainuka Ngai no ari gutigeria aria mukuma nao na guku na mugacoka na nyimbo cia kugoca mugacoka mukiugaga atiriri andu atwe ngiri 22 ni matutigire weru-ini ngiri 22 ni mokirie na magethie no mane atiriri. We were sure kegwire one secret to remain a courageous person: listen to what God is saying. Njia moja ya kurudi nyumbani na ushindi, sikiliza vile Mungu anasema. Tiga muthikiririo andu maroiga thikiririo ya Ngai. Ngai amwiriria na gutuguku mundu no wa wana guku kungithikiririo ya Ngai aroiga undu gukoni. Waigwa mwena uyu wa gutu mutuyo cio no mutami mwena uyu ungi thikiririo ya Ngai aroiga
The message of God is the message of victory. Number 2, believe in what God is saying. Itikia uria Ngai aroiga. Ngiri 22 magiokira makeinuka 22,000 32,000 igwe 29 we 32,000 atigeria andu magana matatu. Uguo ni kuga atunywa andu 31,700. The test of courage. From 32,000 atigerio 300 na Ngai yake mwira gukuhe hotani wina andu acio magana matatu. Korwo ni wegirio ni ungekiria atia? Ni ungionire Ngai ni akunuha, ni ungionire Ngai ni agwika uru, akwehereria andu ngiri 32 gatawanu na magana mugwanja, agutigeria andu magana matatu ogethoka hoteke. Ndahoya Ngai eherie mbuto yothe itari kiguni muturire-ini waku, ni agutigerie magana matatu muguthie kuhotana nao. That is the sense of your courage. Now, another way of being courageous is accepting the will of God. Accepting the will of God. Ngai wona thie bara-ini na andu magana matatu, it is okay. Accepting the will of God. Ngai ndate ona muthuri ndithemba. Ngai, I accept your will. No ukorwo Ngai aramu separate haha haria he mambura uturwo no ndukanarore mukingi. Ngai eruo oi. Ngai eruo. Na andu aingi meheragio muturire-ini waku wa mabata. Riria hana tora mabata. Uteithio fulani wehera moko-ini maku riria ura need. No Ngai niendaga wehere so that he can test your courage. Can I fight on? Yes, in the will of God. Ngai nindetikira undu ithie bara eno na ni hotane. Bwana Yesu atukuzwe. Andu aria very important in your life. Business partners magutigaga when you need them most. Family members magutirikaga when you need them most, when you need their shoulders. But at last ni wagakumenya Ngai ndendaga uhotane mwenao. Praise the name of the Lord. Ngai ndendaga muhotane mwenao. Kuri andu ngihotana mwenao na magakugia muno. Agikorwo mwina andu magana matatu bara-ini ni mugutoria kaba namba ya Ngai iyuire uhotani. Praise the name of the Lord. Ngai yake mwira andu acio magana matatu aria manywa mai na rurimi era andu acio kiothe maindoke muthera kigo kiu na nikio mone nginya mubunge wa Nyandarua arerirwo kigo kiria muthuri uinuke kigo kuinuka gitinambia akerwo atiriri andu acio kiothe ni mainuke. Rorocio muriga inye mwire agikorwo ndugatuma hotane inuka mwire mama nduinuke ndukuhurwo mwire we ndurathie bara-ini mwire agikorwo wikiguoya inuka na niho musemo augire kiguoya keinukire nyina kigo kuinuka gitinambia riu nikio mubunge erirwo tugu mundurume ndwike atia uinuke. Ngai yake mwira era andu acio kiothe mainuke. It was so bitter when you were undergoing the test of courage, but after the test it's a new song. It is a new song. Kuri andu makirireirie muno ni hindi yanyu ya kuina rwimbo. Kuri andu mutesetwo muno mugakirireria ni hindi yanyu ya gutigirwo rwimbo. Hindi yo mwahotaga ni hindi yanyu ya gutigirwo irio. Na ari korwo no utigare gatagati ka andu aya magana matatu. Andu aya magana matatu nio maraina na nio mararia na rugari umaga ate magitigirwo irio ciothe na turumbeta tuothe kambi ya Midiani yari verse 9 mama ate mearite kutangie ningi mari na ngamira nyingi
ota muthanga wa rutere rwa iria tabo confirm ngamira icio no kuria nacio ngamira icio wona no kuria nona we mana kunyarira ni ndo wa biashara ithe ndona biashara cia ore nyaganite no karigia nacio ithe ndona mbeca icio marahuthira gukunyarira no karigia na mbeca icio nona ngamira iria cia mareki na andu agithaka-ini no karigia nacio no kada ikaria wekiona kana kuhuta kana kuguruka ni reke inde mwiri bara ine na ndirathagathagirwo mugate ni muharuruku jeterere kuigwa mugambo wa hema ikigwani jeterere kuigwa mugambo wa hema it is confirmed mugate ni muharuruku na gwethu imwe ya kambiyo yaniriire mugate ni muharuruku nigana maraigwa ta kambi-ini cia thu ciao kuharaganite mugate ugane wa bara akorire na nona nginya mundu ucio na nitari muri tondu ri tara hare ha hemeo ri acokera maita akiuga atia hemeo ya haragana akiona tata anyita akimwira ya haragana Jehova ndiye haraganie hema. Amen. Jehova ndiye haraganie hema. Kuria murimu waku umaga hema icio ni iharagane. Kuria disappointment umaga hema icio ni iharagane. Kuria maragiriria uri utakarikia wega hema icio ni iharagane. Toiga atiriri hema icio ni iharagane. Amen. Kama kuna hema imewekwa inaongelea vile watoto wako watakuwa useless, hemeo ni haragane thi. Kana kuma hema imetengenezwa igicirore mukuragana na muthuriguo, hiyo hema iharaganio thi. Kama kuna hema wameweka kuongelelea vile huwezi fanya kitu maishani, hiyo hema ni haragane. Amen. Kama kuna mpango wowote na hema yote juu ya kanisa hili, hema mugate ukuharuruka. Ndaugaye mugate ukuharuruka na ndeto ya kuharagana kwao ikwario no acio mari kambi-ini iyo o acio marabangaga uria mekuhura Gideoni no mekwanjia kuona uria mekuhoteka. Oh yes. Yes. It is the Bible. Aria mabangite kuraga Gideoni nio manjirie kuona uria mekuharagana. O enyewe nio manjia kwirathira mugate ni woka munyamu ni waharuka munatho kada ikario wekiona kada kuhuta kambi-ini ya Israeli akina moko hindire oya gago na itimu na mabanga hindi ya bara nditu ni thiru riu muguthie bara-ini na karumbeta na kanyongo kena kimuri nona hindi yaku ya kurwa bara nditu ni thiru ni hindi yaku ya kurwa bara nditu ni thiru riu bara yora rwa iciruce we kwanja we ni uhote kana ihenya mu na ni urahotekete nikyo ndirakwaririe hindi ya bara nditu ni thiru mutirathie bara-ini na ngo igabanga thi urathi kurwa na rwimbo urikagwo rwimbo thwikagwo niguka njukite waku thuithano haria ta na gikena nyana ile ingo ciaku thuithano mwena uyu pa uhotani uyu ni witu uhotani uyu ni witu thuige ithano mwena uyu pa nituhotetwo maita maingi no ritariri thuithano haha pa riu hindi ya kurwa bara nditu ni thiru. Amen. Ate